3rd May 2023 wo shuru ungmani danga tabuk 4 mas ung tongkhat kachang laya kotai bose hor nanglai tonglayo duita community ni bising ku kijo tai meti rog ni kathai maya ungma shimi ya tabuk he Manipur police ai Assam Rifle ni bising se kathalaya ungmani no tongshu thanai 5 tarik August ro kaisa video ni bising mukha Assam Rifle by Manipur police rok kok banglai mani hinge Omutui Assam Rifle rok ni against FIR khlaijaka hinge bor ni bising tamoni bagai kok banglai kha case register khaika Manipur police against Assam Rifle tinini video salanai 1835 bo Assam Rifle sangamjaka hinge Manipur total 20 battalion tongo borongni main kamangkha anti-terrorist type border naikolnani northeast ni bising hinge Manipur ni danga nangfru ni simi tai duita battalion tu phajaka Manipur borok hanka hinge meitei tai kuki ni je border tongmani boni area ni ajagao naikolnani shanti khai toninani hinge thanai 5 tarik ni je gotna hinge police ni FIR ni mote je thanai 4 tarik ni dino 3 jon meitei rok putarchaka kuki jo community ni borok bai tai az borok 15 ta nok soksaka hinge tai khoroksa police bo dukhu manka o gotna ni thai hinge kwakta gothal Bishnupur district go hinge o gotna ti police rok khobar manka je o area o kuki jo village je butharnai rok hujak tongo hinai abagai police rok Bishnupur superintendent ni bisingtui kaisa search operation khlaikya o search operation khaima bagai borok afru khane ni thangpuru lamao Assam Rifle ni malkungari tonija hinge Assam Rifle rok police rok no thana relia hinge o je main road block khaima jaga hinge Kutubwali Masjid Bishnupur area o hinge borok no block khaima bagai je accuse ba je borok no romna thangmani borok o jaga ni kha thanga hinge omo hai dus berja khaje Assam Rifle ro kukijo community no help phayo borok no khari o hinai o gotna no tei mete rok protest khaika hinge borok Assam Rifle rok no ID funuk di khini se saitong siuta bo khe आया है अच्छा ये रेजिमेंट क्या है घर घर रेजिमेंट का नाम क्या है बोलो हाँ CMP बेटा ये गलत है माँ पूछिए ना प्लीज नहीं आप फोटो भी दीजिए आधार कार्ड दिखाइए नहीं हमारा आधार कार्ड है वैसे आपको देख के भी पता लग गया कि कुछ नहीं आपको पता लग गया आधार कार्ड दिखाइए पता लगने के बाद आप क्यों कर रहे हैं ऐसे अब आप आसानी से भी कुछ नहीं haike no mete rok protest khaitong layo Assam rok no Assam Rifle rok no back khaithani ni o jagani tamni hinge boroni wanchung woto ke borok sudo kukijo community rok no simse help khayo tai bai song bongni hinge amon tinyo ogot nanu tinyo 4 jon Manipur ni MLA rok ba Assam Rifle no horna bagai demand khalayo paro letter se tong hayo haike no Assam Rifle defense officer bo sawo je o je officer block khaine bo bini duty se order je rejangmani se khai tongo hinai haike no kaisar Twitter tibo tweet khai sajaka army defense ne hote je omo joto Assam Rifle no dunam khaina bagai se tongo hinai agot nani por Assam Rifle je main kotor je post duty tongmani no shlai jagai ono paramilitary bai shlai rujaka hinge kaisa interview wa former Assam Rifle ni DG saka je asuk 108 boshor thangka Assam Rifle snam jakmani tabuk sudora borok ni loyalty no kebo question khayaku bong loyalty no proof khanen bagai sayaku ogot nana sei borok belakhe dukho nangjak ni atike no thanai 11 August ni press conference o Rahul Gandhi saikhanar kaje bo Manipur thangpuru sirai mete area thangke sajaku je norok ni security o ke bofano kuki tongkhe sungbuthar thikina hinai tai kuki area o thangke bo same kok sajaku je norok ni logi ke bo mete tongkhe butharnai borno silai guli kokai buthar khibnai hinai asu ke nasalmar bangkha borok ni bising
ताबु नाय नदी राहुल गांधी अकोक सामानी वीडियो क्लिप समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए इंडियन आर्मी रगनो ऑर्डर जाखा हंगा हिंगे बरक और दांगानो पाइरे रिमानो हुने हंगे तांगै आजक फांगरक कुनु खाया प्रश्न कत आचायो हिंगे तिनिन वीडियो आसनो जतो खालो गनाय तो नै रगनो हामबाय।